Lijep pozdrav svima i dobrodošli na kanal Kuhajmo zajedno. Evo, ukoliko imate u blizini smokava, donosim vam savršen način kako ih iskoristiti, a da uživate u njima cijelu zimu. Za ovaj recept potrebne su vam svježe, jako zrele smokve. Bitno je da su dovoljno zrele da se lijepo raskuhaju, da nisu zelene. Prvi korak je samljeti smokve. Možete da ih sameljete ovako na mašinu, a možete i da ih sameljete onako sa nekim štapnim mikserom ili u posudi od štapnog miksera, onako polako. Ja sam odabrala da smokve ne gulim jer je šteta da se baca. Ovako se one samelju cijele, skuhaju se, također ovaj džem ne pasiramo, nego ovako sa špicama ga kuhamo, tako dobijemo veću količinu džema, a i iskoristimo cijele smokve. Stvarno nema potrebe da se bilo koji dio smokve baca, treba samo samljeti cijele smokve i ovaj sos koji dobijemo staviti da se kuha. To je sve što je potrebno da bi se krenulo sa pripremom ovog džema. Kasnije dodajemo šećer i to je to. Kao i za svaki džem, stavljamo na laganu vatru da se kuha ova samljevena smjesa. Postepeno se zagrijava, redovno trebate miješati da vam slučajno ne bi se zalijepilo. Kako se džem zagrijava, sve više će dobivati onu lijepu zlatnu boju. A dok se džem kuha, u međuvremenu zagrijat ćemo bocune ili tegle na 160 stepeni u pećnici nekih 10 minuta. Nakon nekih pola sata džem već počinje da mijenja boju i počinje lagano da kuha. Bitno je samo da ga s vremena na vrijeme promiješate, da se ne bi zalijepio i da vam ne bi špricao okolo. Ovdje se vidi već lijepa boja ovoga džema. Ovo je nakon nekih 45 minuta kuhanja. A kada primijetite da se pojavljuje ovako kao neki dim, to znači da je džem već dovoljno ukuhao i da je vrijeme da dodamo šećer. Pošto su smokve same od sebe dovoljno slatke, mi smo dodali oko nekih 250 do 300 grama šećera na ovih 3 kg smokava. Nakon što dodamo šećer, izmiješat ćemo dobro, ostaviti da se ovaj šećer ukuha u džem nekih 15 do 20 minuta da dobijemo onu pravu gustoću i nakon toga je vrijeme za pakovanje. Evo, to je ta prava zlatna boja i kada vidite da lijepo ostaje ovaj trag nakon što miješate, znači da je džem spreman. Sada lagano idemo na pakovanje. Znači, bitno je da se ove tegle steriliziraju na 160 stepeni 10 minuta u pećnici i u vruće tegle se sipa ovaj vruć džem. Nakon što smo napunili sve tegle, stavljamo ih u ovako otvorene u pećnicu da se još malo zagriju i da se onako po vrhu uhvati pokorica. Ostavit ćemo ih ne više od 10 minuta. Kada ih izvadimo van, stavljamo lijepo poklopce, dobro zategnemo i ostavljamo ih da se hlade. Bitno je da provjerite sve poklopce
da pašu kako treba na ove tegle. A jedan zanimljiv način zatvaranja je tako da vratite unazad 2 kruga poklopac od tegle da bi ona lijepo sjela i onda ju okrenete jednom da zatvorite. To je najlakši način da pravilno zatvorite tegle. Znači 2 puta da klikne unazad i zatvorite na drugu stranu. Ovaj džem je savršen za bilo kakva slatka jela. Možete ga koristiti ovako za doručak, a možete ga staviti u različite štrudle, peciva, u palačinke ili u neke druge kolače. Evo vidite kako ima super lijepu zlatnu boju, a iskoristili smo cijele smokve. Nismo imali nikakvog ostatka. Kada smo zatvorili sve tegle, stavimo ih na jedno mjesto gdje ih možemo odložiti i pokrijemo ih sa nekim debljim stolnjakom ili nekom dekom i ostavimo da se tako potpuno ohlade. Evo dragi moji, ja se nadam da vam se sviđa i ovaj recept. Ja ga ovako pravim svake godine i ni tegla ne ostane za sljedeću godinu, uvijek se sve pojede. A na mom kanalu Kuhajmo zajedno možete potražiti različite recepte za kolače, slana jela, a također i za različite načine pripremanja zimnice. Pa ukoliko vam se sviđa to što vidite na kanalu, pritisnite tipku subscribe ili zapratite moj kanal, tako da na vrijeme dobivate obavijesti o svakom novom receptu. Evo za kraj ovdje vidite kako taj džem predivno izgleda. Dovoljno je gust bez ikakvih dodataka, želatina i slično, a tako lijepo divno izgleda, ima onu super zlatnu boju. Eto, nadam se da vam se sviđa, da ćete isprobati i želim vam dobar tek. Lijep pozdrav svima!